mistake bung song pani na bi te chuan nui sang chungin hello ka mu chu ka lom hle mai ti in a ban ron phar chuak wa a mal som zwala pon alo von sak ve chata alom ome chuan he kabial nu Margaret ani hi mek bi te hi kan MLA pu chung nunga fanu ani hi ti in megi amela bi te le pi moi te mel chu arum ngal ul mai megi la chuan nui sang chungin email thle mai ti in ron che bai zui ve zata abial pa hi alak ma ma ni ni e lak tur po ani renga e zon na zom le thata kaneya a mel la chasi chung ko zom le pa ngai taka changa ron selian ani bok ne rui hlawin ati boy ve bok chi lo me chia ke ka ni in ti chin ve tan chuan bo zui ruak ruak tham ani ve tla tatin ni chu wan chuan megi pon chan la ka ngai ti ein hai bik lo he pa hi chan adu lo chuan pi mo ye chuan megi ti fo hi sex video ne kha ani lawem ni hetiang te chu abyak po beto su an mu dan che adang ve kang za pa mi alo hian ati zat zata mampuyan changbeng bong hian ni kabial nu hi nula virgin ani hi chuan ka ngai zong tura boina lo nei boy du su ka nei turania ka du thlan na ani ati nget ta chara bi te mit meng chu anwal deu na a megi amel dana ero noi chian alang the nya andin mun le mel le in chena zong zong anin thlau ve e mani ma che megi chu timaya zambe che turani bek law mal som zwala chuan abial nu chu kain zorin ale sangte te lo in ko mal mol bula bullam apan pui ta daya pimoye chuan khanglang chuan beidong mia so ka omalom inin ne nge yang ti in bi te chu anema aizola chung ko ro pui le hausa deu te huang chunga hian hetiang politics chichia hi aleng na chato viau pimoi po hian engwangin nge bi te hi adu em ti zona chu ama achal wang ti chu chan na ani mai ome bi te le pimoi te hi office pakhata thokhawan ni a bi te chu anchung en deu ba ka apa MLA alo ni kher bok nen ama atna atin wang em po ni lavin areng asanga adu na anel om thiamin mi ti lom alo thiam bok nen bi te hian eng tin emo malsom zwala hi aron ral khachat ve a ami padu zong tak alo ni ta si astok nalama an tho pui pi moi chu mampui ani ani ti ashata a ave thlem chho tran ta kha ania pi moi la anu an heklo bi te man chang kai tum ranin thei top achwa pui chhota a an chung ko chan chin le mampui mi ja le du zong te poimo tur zong te chu ashil 5 veka ani na taka chuan pi moi hi an chung ko e zong tu ber ani a an pa hian engma athok lo ti ila huan chete anei ve a tho chua anei em lo fa pahni chi an neya a fa upa jok Mary chu master degree zo ve to in na azong kwal ve meka an fa pa muan pui ero duat swal ni ve in zirna chol san to a ho takin anung ve mai ani ber chu wan chuan pi moi te chung kwa hi malsom zwala pa te chung ko lama khosa theilo per pol a u naw ten an pui liam chin an ni a chu tianga omreng chu pi moi chuan adu bik lo ti ngai na ero ashe si lo bi te manga afanu Mary na mu tir chu atum lian ber anita ani bi te pon apa abyak sak to nge a MLA satlia tan chuan na athun ngot alo har sa ve nen ti hian an latang khang ri vel ta ani hi bi te hi mampui ayen kumli velin ano pang ome nula na khat ani to lawa pasal umin naw po apai ve mana ma si acha ta hlawani a pasal chu achung ten du heklo naw acha zui ta bok nen in nei ta lo chuan ti hian anula na khat len ve le ta ani anung ho ve a ma se chutia ming chetur khopa wa in pholang char lo tok velin afing ve thlat thung bi te chuan so mei chia so engtin nge du theya ngai ne mel je thian atinga ta pi moi chuan ka shelo a kherna cha niang alo ti a ani po alung oilo mel kher mai awa pa hian athu a oi viau chen ama a abial nu rem kiminen po khan anin mel sha chhle mal som zwala pa pulom sang ati unaw hi an hung ve a unaw pasari lai an ni an upaber meichia hi chura chan pura pasal fanaw te nen an khosa a
midang te ero koloni khata an la veka an hung boka an za baka chia thata po an tho hlok ve hle pimoye kha mampuya pa te unaw jinga amilai ani pulom sanga changchi ani a soile soinu pui angai dewa wang hian a unaw te laka po sangtaria win in ngai chen a unaw dang te chu an mani in ezon na thatak nei po ni se nei lo po ni che an ko pui te po na nei an ni fura a pasal chu yai chang anga chen mai ma se chen ngot chi ani box si lo a fanu merin sarkar na atho ve thei chuan an kang chho ve anga a unaw dang te pon an insang ve deu to ang chu I thin rimem megi bengbula mampuya chuan ati supa rim don pun rim vak chan tura la lo megi chuan alo ti du a mampuya thlahwal na chu e khom alo ni ve na laya an hung si a roi che te naw ani ringot tleirol mel tha zet la an tam atlang puin mal som zwala te unaw chuan za an kai ba ka an thu an ngai chang deu ni inalang zorin ale chang te po chu aning kom thei phian mai an soi du zong alawin ang viau maya megi phei chu alom ru hle in ngai zong dai che te alo tiril ru a ma se sang te hian mi pa angai sak lo khop maya helam ko nga chuan abil ve khopang zanria chuan pe filta a ko zaw nuam tak an nei boka chung ko chu e khom an nei fo to ani boka chu e do kan an lo hung tlar dal mai megi te po mal som zwala ti unaw ni nen an pali in chu hlui chu an kil hawa boi ero akajin dang te bula ai thung chutia chu anei mul lai chuan pimoi le bi te te buk an ron lang le in thleng an ron choya chair la in an ron kil vele ta chot mai boruak atang ru hle bi te chuan do kan ol alo to mai chi lawa poi in tilawang chumo ati thliama zorin a zoken tila lave eiche uru alo ti vuta zorin a hi mal som zwala ai chuan a hniam shetanga a u ang lo taka faiveng mulpo nei vak lo ani a me che then khat chuan atwai an ti tur ang type kha ani ma se atwai lo zia ero an chiang viau loya a chong du ba ka midang kom nel tu berani mi khwalan nei pon zorin a chuan an zum re ngai lo ni moi bok chuan bite sai vala tlem ve mampui valak bel sakte thunei mel fe hiana tilang langa mampuya chuan an mak pa bi emalo hoi vol chu kawin samin lo pek bel mai te avati a aron kalvat sa chu aron da bela ni moye chu angoi mak mai megi chu ei buan chi ani lem lawa chung te chu iwa in lano niap ve bi te ti ang hian ei buan ta che ati deu khol maya megi in a chan ma in ni boina ron siami tumani chuan kan du lo o I over deu mama e mal som zwalan alo ti changhut bi te po chuan ni moye chu amit mei ve deu nuam ati vak lo ani mel an chu e kham mampuya nu te nen an thu thaula in sindie nu aron luta a mel try in a leitling kher mai a mel ero a hlim vak lo a fanu duat line an na khuma amum yaw si a pipuye chuan alo be ngal bora boi pon ma chon dewe mampuya mingaron lama arem chan chuan zan lama ron lang ve chela sindie nu pizai chuan ati a pipuye po chuan oye avalom te lul em te reng mai local ro se chuan tuna anawin em ni ompui choron e velok mai turania alo ti zungzunga o anawin ompui ri chu ei po hi ka chak lol lo ka chaw tong khong dewa kavam ha dam lokange tile angam pataka mikhwal rom pan arwala pipuye chuan megi melin megi vakal pui ve ulatiro sindi hi zong ka fanu angria ka hian ka ngai ve a aron har chwa chan chuan alom viau mai atile zungzunga megi po chuan ni e valan ve po acha ati ve mai aril ru taka ero sindi in midang zong she chuak lawa mampuya aron lam kher chu amak ati baka sha jeng tur su nu an lo nei to emmoni o ati ruhial inzo chila ani ri mangsi lo tuna chuan me che pahnie nal le minran aya sangte abitum to don chu ania mal som zwala hi ading het reng theyangem
apil he vele zuk mai long mo kan she chho je lang chu mo atuk lama lungle jin turan ni che a man mo de wangai tlat Maggie chuan mampu ya chu ashila ani pon alo she thiam viau mampu yan kar khal theiri heklo Maggie en mampu ya apura zorin an sang te ye damdoi ina chuan an peng ta zwaya Cindy naw mi pa chu Maggie nen anin rwal khat vel ome alo be ve bor bor hloma Cindy po alo har ve lai takalo nia mal som zwala chu alo mel ngar ngar mai Maggie pon amu mai lo chiang kher mai an han chu fel chu Cindy chuan mampui alo ti sap I chatero min shatero mal som zwala chuan ati a nang te chu engtin nge ka shat lo theyang che katan ipoi mo ja I shat kha chau mel angreng deuh hian alo ti a Maggie alai deuh hu zorin a po a omanom vak mel lo mampuya chuan a he liak zawin hei Maggie te hi thla hon an nga ya kan va thla lokanga kan ron peng hole don nia ati a Cindy chuan Maggie churon enin tu mo ani ati hu a kabial nu khamule ila she chhozel mayang mal som zwala na lo ti a Cindy anui lui sak eng tak ngai tu angmo eng dang choi to lo chuan an chwa san le ta phota Maggie atlai deuh to ma tlatani Cindy wangkhan iril ru ti boy su o thamwang ta win wajinang che ti in mampuyana cha mul mai Maggie pon thinrim hun ani lo ti sha in sum sham atuma mi dam lo laya lo thinrim wakha a in thla sung ve deuh bokani in an thlen chuan mampuya chu ron lut lo mai turin ati a achan po Angeline amule chuan boina a omle a hlawani ber sangte chu zorinan awathla chungin Maggie le mampuya te chuan an kara cha an lo nga ka arei lem lo aron thlenga khomwang to lovin anin mangchata in avalu chuan an lo thu thap a in thlasung deuh na in hanti wak ngai na ashelo in lamenga ni mo ati taringota apa chuan in choina in wache cheviau ni oma soi oma sha chian kan du'a kan lo ngak deuh chi a alo ti a Maggie ashil hai hle engtia chi chia in mo ati ngata anu chuan mal som zwala nu pui huala ron kal ve si a in lo in bak kai deuh em ni ati tamai Maggie anui hok tu soi nge a ati hluaya apa zokin hei I u hi papari na ron shila ni oma thudi kani emti kan shedu mai mule alo ti dam thluama Maggie chuan papari chu aron kal ve pon ka she silawa thil a she swal na cha ani chu eng buaina ma om lo mal so man nu pui hwala nei heklo ani ero chuan meiche pakhat chu aron shwai nge ya ma se mal som zwala a hip vak lo nge angai ven lem lo ati ve tamol mula Angeli chuan Maggie mana ka shil che kha nu pui hwal MLF anu ngat anei ka ti kha I oi du lo vela nakina ila chuang lel don ania o aron ti phara mal som zwala hi ka ring tok ri e Maggie chan na chu atok tiu teu khop mai kala insiam zo lo dewa ka han in ti felange ti le apin dan lam apana papari ti ho idea chin theilu tukle langchuak le mai tura dot an soi pe zia angai to hian anui te lama za ti chia thi an tum ve sa te a an ne om ve lek athil la da fel lo ho ada fela lungle jin chu achak rwalin a hu phur bok tu ma ala she ve bok si lo Angeline a hek phei chuan tu ma reng hian an lo be thadu lawang ti a hlau deuh ma se apa le te an chuan a zia taka te hi a chemen ve theiria wa angai na ve to khop mai amut nuwa mampuya nen anin bia a Cindy kha an vatlo le a ma se rei anom lem lawani ome ama Cindy kha amu hil zui vele tabok nen ka lo hlanin I tlo reng theidona lau thong ru de vinati a bi te ai chuan Cindy a thik zo kani mel nui hokin I ngai tua thui thei e naktu ka changin ka na ka chandon ka nawin min thla zel mai anyang chu aron ti a chu poni se huni nga lutuk alati sham amak ani ina ka tom ngar mayang aron ti le a
in hnial a pei lo ba ka zindona in ti taw raw a pei lo awangin Maggie chuan ka ring tok chia lom ati ta zoka ngai to ero angai to na savia wang lim tak chuan anin thla vele ta khamo atu khwa lo wara tuk chuan e khama chuak turan nia an man mo te chiam lo muni ko ta chabi da chu an ngam chia lo awangin in po an kala muni chu in hnuaya a umri don ani chung khat thawan nia an kho sa ho thei thawang chumo lunglei a jin voi khatna turani a amu thlu phal lo te an motora khala anunga anu nen Angelinen an chu hawa a hoina sakhop mai thenzol an thlen chuan thingpui in turin an dinga an lo lun viau mai anin ei puar zoa chol khomwang lovin an tlan le ta zara anu ti ho chu an mu thlu deuh ti chongpe manga bar po an to lo kong a thato boka tlaidar li rik ma divin an thlengta a an chungte hi bazar venga khosa an niloma in puya in nga phot angaya wangin apate te in lam chu an pan ta diala apate te hian fa pani an neya a u jok hian class 8 a zirve meka anaw jok ero class 5 aron zirve mek chau apate nu pui Nancy hi soitu angin apate an khosak thei ba ka an pui bom na sa a an mani wangin harsalo takin an khosa thei ti mayang apate lo alo tlem che em lo boka an lo lom thiam hle Maggie te chu an han mel sha tir phota mi ze thing tak nei ani lem lo boka apate te nu pa chu abeve ngal bor an in azaw chaboka an thol hle an in ti fai kim meu chuan zanre ei alo hun to a lim takin an eita a apate fa te nen chuan anin mu ma chak ber na anina a an nel riau mai Maggie hian no pang han chon chai vel athiam te chiam lo na in no pang po hian an ma ni du sak tu chu an haivak lo ani mel Angelinen in ang viau ma se Maggie asam ati danglam to awangin an kauswal nu lem lo ani te chung kwa an ron leng phei ta boka ani pasal hi pusom ani a soitu angin inspector ani palian pui dam thuam mai ani a atho pui te fak a lo in anna atlin chin khop mai ani te hian fa pathum an neya an fa upaberin pasal anei to a an milai hi nikum masa khan van doi thak takin an lui kalna tuya atlaluma an sun rei hle an te ber mi pa te ne na in rol khat vel tur mama anti mai te nen an cheng ho ve tarek reka chu wangin Angeli wa tur po hi an lom viau jok an khwa har chen si a Maggie po chuan ani tanu pa chu nil takin alo be ve bor ani chuan ronjin kan tum renga Maggie in mo chwa tir te khan chung ko chu e khom te po anga in kan sha ania ipaso ma hi khotlang lama duty turin an ron kaule ta sinen zin hi a har sa chin sia ati ve molmola achong dan le amel maya Maggie panen ani nang hle nu thatak ni inalang apate po aswalem launa a achong tamwak lawa wangin po a har deu ninga ni akal anni a atuk zir top ni tlaya chung ko chu e khom chu an rel thuta a in rin ni a lungleya mun poimo deuh te tlo pui an du ve deuh nen a chau deuh ba ka an lo in kom tuya talangin malsom zwala bemya lovin alo mu hil dai peka dar som pani apel thuak to ti in aron khol har in thiam lo ru devin ala a i boy via wang ti chu karinga ma se minmang tha man lo khop khopin enge ite aron ti siam shai mai kati pal ka chawlu tuka kalau mu hil da ya ati taringota acha e mu hil le ro mutui ti na da ngal mak wathe ma che omzia anerin lawa wangin Maggie chuan khol le talem lo chuan amu thil san le ta a zing a harwalin message in ava uisa tuk chuan e don thleng pon ala sin lo ala tho lo anyang atiril ru a khol em chu a she deu Zoina vel ati fil zwa ala sin lau chewa wangin a khol ta a voi ni arin koi chak ila ti tawem ni kati pal kati kha ti message nu chia Nancy po school kal lovin tlai lama an eitur avalam khoma Angeli ero lunglei lama achian tenen an leng chuak le dai to te ero ina atom ve renga phone a khoi deuh reng mai chun lai vela Nancy chu aron ho a
aron bor ho hle Maggie chuan alo pui ngal zungzunga aril rukap tu omma se ti lan lo shamadu Nancy nen ti pa in rong an bolta a Angeli ron phei chana khan nangma kha an tiringot sia ka bo e Nancy na ti chuan Maggie ril ro ana deu chu kanu nge ka pa soi ati chapa inu in kan pa bula ron soya ini te pon chu tiang vek chuan an ngai ati chuan a thin rim deu engkim soi veka chak hle ma sen akin zela boruak thalo jok aw ma hlawa wangin chu tiang chuan lo ngai mai ru a buai thak e mai ati tangota Nancy pon a soi zui talem lo ani te ron thlen lai takin mal som zwala khola dong ta a pindana lutin alavat enge iti aron ti chuan asoya ka thaucha ni zan khan ka tleiwara zinga dar sari vela changin kamu hil chawa aron ti a tinge tleiwar ati chuan sindi mole ka minga lam seka min ron shwaya kanin boy puile kwalvel mole aron ti a chuan ati ngata thinjim ngal viau chu adu biak shan lo ka she thiam to biak lo apasal ang devin min ngai thlat maya doctor te pon ati der lo an ti boxia omdan thiam har khop mai aron ti nwal roi maya Maggie chu aner sak ava makdon vele ti bak soi tura shelo ma se engma thleng lawanya aron ti a I chung ten engtin nge an ngai Maggie chuan ati a she chak tlatani engma an la soi lo Cindy an laina thobak ngai thadeu khan omro a thave che pang aron ti a ama mal som zwala po aril rumol to an omti achong kamle a tholak dana a sha deu bite aron dik dak lawem ni Maggie chuan atile a min ron bia ka chinga ma che ka boy thu ka shil mai zel ani phei hi chu thik thla ka ni lawania inveng takin aron ti a Maggie po han thin jima han an vakha cha ati chia lo mal som zwala ril ro alo ha ro viau theitlat engkim aron shil hlo zoka chu wang chuan tun tin hmuna chuan rin ngamri phot mai hi tha in a sia anu te po an ron ho a chenjual tlo a chwa kha ania an tam viau lo na in an hlim ve viau mai chu ei don to lama Angeli te an ron langta a chian te me che pani ba ka mi pa pathum aron shwai tel ve ringot mai a chian te la chu anin chei dana changin in khom ngai na tak an ni lo mel viau in chei na hi midang te nan rin tlak ber ni lo ma se kanin en na ber chu ani loya a chian me chia te phei chu an roi ti an mit meng le chong dana a sha hlia mi pa te ero mi pa an ye na anin thunun thei dewa arokin cho an va chum bel le taringota apa ngai dan chu ani lo mel angreng ma se eng han soina chi ani se lo antum aya tlaya Angeli ti awangin zanria chuan eita a chung ko athil han soi ho po athei ta si lo ani po alom lo mel viau an chu ela chu an rui nen an che fel lo hlom na samaya an nui khek le ang tuara te pon anin mel kher mai dar kwa vela Angeli chan te chuan ho ta hloma Angeli chwa ve tum chu apa in alo dang ta chat athin ur hle maya alo rui deu bok nen karei don lo ka thla ringot don ati pon ni leng ini chuak to kan som ni mi alavin I chian te ni se ron shwaya om ve dang te min za pa na nei hlek lavin an ron che noya atok viau apa chuan ati bur mai si alo jai ve char to vo ina alo rui ve le si a thak za iti mai te ang a chwa chak lu tuk chu a chap thul a thin rimin engemo a pai taw thul a thom ana bur hle anu chuan pa a kan mual phawange chuak mai se eng em ati don em ni ati dek chu an pa in nang la hi a nang ma wang ani hi heti taka kan chel lo tak a chuak don lo ani bur mai phuara ngai le ka phuar mayang ati mia maya me che swal to lai leng chu mi pa a in an tor hlel om jok an lo ti hi adik na chen om ome Angeli po achung te apa u nau te po za zo lo a thau a kho ti mai turin aja sek reng maya a phone a bethol engdang ani lo an va chwa khan soile soinu zule number 4 an vati pola tu na aron ching le to si chu om ngai na ashelo ani bere pu so ma chuan
kan hne na po kho sama se en kol dan tur awa boy thlak don ve o doktor mu puya OSC te po kan hmuam ti ranga yang etnok te po thei chuan ei che chutiang lawa along to pator don chuan atan po shi om lu tu kange ati chuar chuara annu wa nu chu en kol a hu phur ru ve hle ti alang le lama purwa te no pa hian enjili en kol hi an peilo ani bik lo a dan a boro chauba ka a u naw nu nge chunga siam hial alek tu awangin chungkwa an ke dar lo jok nan an tlan chia iti mai ti ang ani te la in ate te achanga lo duat to an ni na laya an lo leina ta en kol an lo in zuam ve box si ani naktu ka Dr. Ramza wakhan mu puidon moni kalau tiril ruwa apa chuan ati a pusoma po chuan a thaviau takang naktu khi ke chuan tur kan nei le peka hankal takte u alo ti ve a zanti arei chhota boka an chin ta hloma megi le te room khat an mudona khum ero asang thung enjili ero apa te mudna pindana an mutir ve a chhuata mudna an pha tamai viljui deu angai bok nen an han mu chu te an u megi chi ka thla thei to angem kumsom pariat kumina ka tling do na aron ti phong maya megi chuan thei to om tak imulik to em alo ti puata te chuan nui ru chungin mulik jing mai ngatinge ati a ichi apui tling to ti na ni chu fa i nei thei to ti na a u chuan alo ti a he thil hi megi hian zolian thanga te ina om laya class 12 ani lai khan an school awareness an ron nei chuma doctor pakhat soi asia tani thil reng hi chik taka ngai to a chin chhia karmi ani ve a sex education te hi ngai zong po nei ma khan mina zong ain ashetamin ashethuk to zok zamole hurna lama angai ve miaw lo awangin achiar te hi atimin azak ve ngai lo mishing nun phunga poimo le kan sha tur hi le khazir sang tak ni lo ma se ain chiar pe na azara ashaviaw zel te khivun chu wa melin te a sexin mangem ni atile mia te anui top chot ai manglo adu lo rap thak ati ba no aya in laman lo tak chuan man pui tum mia so ati dam thlapa nia adu dan kangai poi mo lom alo ti ve sup chong to lovin an phone an khoi don tamial miala malsom zola nian chu e kham lima anin biak ba kha anin bele tori lo sindi an wa mole don ti kha ron suya chanchin ashe chak ve deu sangte message adon chu phur zetina honga mek zawrina kha min ron be ve nge mole aron ti a megi akhisak adu thu sam hi thleng se ati sangte hi soi to angin mi pa ngai sak lo ve tak ler lo hlom top angkha ani ve a chuti rualin thomhnola ma lera a mela thangoi ngoi ti turni lo ma se in che thiam em awang hian lakpo alak ve reng ama hian a hoi lo thin em zoka chuan awati wata kazak e ke chu ma se mo adang lambi ka ti aron ti a niru ni ulaka du e awati a sangte chuan emoji noi war lai ron da twar anin mu voi khatna achanga anin nel dan le an soi du zong in an dana zawrina pon a hoi ve deu ani aring mampuya naron kholta a in lukhup vutin ala ngal in ka thleng chia sindi chungchang hi karil ru ati ha kaning chan riaw aron ti ngal bol mai enge thleng le ati ban chala kanuril ru hi a min chana shiat na kaneya kapa hi chuan engma soilo ama sindi hian cha athiama pangchan le kanu te kardana thiam boxi zan in phei chu ka bank te khop mai mal som zwala chuan ati tamaya chutiang taka mampuya osham le bung chu megi pon ala shangai lo athin rim ve hle ti alang ha dam ri la nakina soila tuite kha in ro I ha dam lo mel e megi chuan ati sapa zawri na hi bero o ke chuan ka soi thiam ve lo ti le zawri na chu phone pe karwala nyang zawri na o hian megi aron ti puam chala o han soi te le alo ti sep zawri na chuan kan vakal le a kanu te pon tel ve ka u murwal khan apom chota acha khum vela ka pasal hi kalo hai reilu tuka mengai dam ro o te atia chuan kanu te le anu te bula te khan
mampuya chuan min ngai dam thei to lawang ka har hun ngak lel em a om lain ka lo she to lawa ke zong ka van duai ani ani chau hi ka hmangai ani a chin ati a kanu la ril runem le zuaw chi ani si kan hon ko nga mampui ka tiang kha kan boruak ani ta chia Cindy hi aril ru ti dam amamo ani handam fel che inin nei mai don emmoni le megi pona she thiam tholong mo ati ta a ka u chu tu man kan be chung zo to lo ngal ka pa ero chuan engma la soilo Cindy nu le kanu best friend an lo ni ve kher bok nen ka she thiam to lo doctor la hian ati der lo a hun malama mampuya nen sul nu engemaw sha reng tur an lo nei to kha a thluak hian a ron focus le a zo lo ani hi ati boxi ati tamol mola megi chu alo in sang mar cheu mai ava makdon vele ti bak soi tur reng reng a shelo zorina chuan ka u chu ati fodan angin in chung zola a chhori a nakina a hadam huna aron bele mayang che amalama engma ngai thatlo tura omlo o aron ti thluama anda tari megi chuan thok ala hok hok ringot Cindy na dan mol chu mak ati in thil om theya po angai vak lo ati dera angai tok mai adik ngei po ring achau ve te lul nen mal som zwala awangin ameng reile ta phiana jingdar khat pela engtin tin emo amu hil ve thei sham thopo a hai reng boka apate anu poe anu tendency hi million chung ko achanga ron loi ni sia chuan han in lak le chapauna te hi anei ve lo reng reng a u ti ho angai chang thiam hle afak om ve khop mai Angeli ero choido na aron tho ve char chara Megi nen anin sha tir laya Megi aya mil chale angau jok ni chen kha a thu bel maya a cherin a mai te chu aduk deu emmoni Megi chu hai thei ani lo top to rui lo zon zam atak sa a om ve miaw lawa a that chu areng mai chu ani he apa in damdo ina shwaya tum ti asha chuan Angeli chu aphun nang renga tu man an ok sak du der se lo anei khama apa chuan insiam ngal turin ati a insiam lo ngam hek lo an motor khan te nen lunglei kho pui fan ve an tum si awangin apate an han shwai don ani apate apa te unaw in mangai na le in pezon na hi Megi pon enton thlak ati khop mai apa te chuan chuak ta a anu le Nancy ten in an lo ngak don ani an ka jen apate a fa te le ani fa pa te nen an ni chuan chuak ve a mal som zwala nen an la in belo aril rutot laya wa biak chek kha she om ati ani heti mek lai hian mampui te chung ko bawruak chu arit tariawa aban kha or to lawa ma se thilrit han choile motor han khal ero alati theilo Cindy kha anu ten an va shwai chwaka apute ate an om ve reng chungin an ina bok an ron shwai lut le ta a mampuya ngai dan ani to lo hle ma se atop kho ka lo chuan engma choi ngai lawa a en liam ri Cindy in bwal hlanin Cindy nu ba ka anaw mi pale mampuya nu te chuan Cindy te chungchang an soita a mampuya nu hi nu swal le kheu beu zong ani hau lo ma se dik tak chuan a thian chaber fanu chu a famawatan mana changin alo orru to a chu wanga an ina om tura som lui tlat kha ani renga ama Cindy hian mampuya adu ti a hailo bok nen afapa in ngai zong anei tak sia kha chuan an chung ko in rel bol dan ang lo lutuka thil kalpui kha sia Megi po apom ve thei mai ani kha ma se Cindy a han accident da asiat na te an hlo zuya mampuya ming aron lamba ka apasal ang hiala a chal chhota ka khan Cindy alo lein dat na nen anu nen anin chan chat na nen afapa chu engtin tin emo min mai thei a in be sia tuna afapa hi la helviaw ma che Cindy ti ang nula mel chale nal lutukin pasal anga a en lui tlat reng chuan nem hun ala nei nge aringani Cindy nu pizai po hian mak pa atan mal som zwala hi alo od ve ngoi boka puye boi om dan hi za te po za thak ka ti engtia ti chi nge moni don le ti in pipuye chu an thoi kwala ti vak ngai na chu om lawani ber hi ti hian in enkol chawila dam hun te po ala nei ve mayang anei talawani po in
kan fa pa le fanu te chu kan in nei tir mai aniang chu alo ti ve a ma se mampu ya hian ngai zonga nei ani lom ni pizai chuan nuam ti vak lo mel pu hian ati a nei te chu athianga lom nu pui pasal nei ma te chuan ngai zong te chu kan nei de tu alom ma se ama mampu ya pon sindi laina thuna la nei nge yang aril ru athak mai hi karing ani pi pui e chuan ati ta bor bora pizai chu alom ru viau nge yang le mal som zwala ero an ina om anina wangin apapuya te in lama aphei ta daya apapuya te maunu bula ava in chi thlave ta chiam mai an maunu hi veni ani a afelin ahoi har viau sindi hi karing hlel e hetiang nat na hi aum ngai ka shelo ni zana po kan panen kan soidona makan tilutuk alo ti ve bor bora nia ati der pe chung ti der te che ama a farnu anga ka enna po ati hlu hlang vek mal so mana lauti a megi te kha chu kai chu a fil ro pa ka a mel po kha chelau ka ti a zai dam mel si a she ve vek to em ve ni chuana tili a ka shila minti boy hlauri nge angoi ri nakina ka bia ang an leng khu thong ve a an boruwa ka ti nuam lo palang mam pu ya chuana ti a anin ngai twa ton na hi a hlu khop mai megi te po theira tlanga te an waleng ve a ni asadeu na a nuam an ti ve viau ei turan pai hnem boka an ka a ol lo ang reng khop mai puk puilam ero an han kal ta lo mai megi en ake abil peka avun na sadba ka na ati veriawa dar thum vela an ho taringot abai lut an mu chuan an lo ngai ven wat hloma bil satlia ani boka ngai tom em chu ani lo tura nga yang ayin boal zoa damdoi noya atuam lum tari asam akhui mek lain abial paina ron khol ta a khurlek lekin ala enge mo thu thin chong tak aron soi a hlaw ani ber mek ka chai o I cha em aron ti dam thupa megi po a thowaye ka ke ka bila avung ve dewa na chu ana vaklaw ati a ava pui vi o izin ve chuna sindi poron chuak to a anrualin zanja ka e pe lawa kani te ina ka phe aron ti chuan megi alom thung si tinge in inan shwai le kherle lungoi lo oki hian ati ve a kanu cheng chong he lom kanu in lo ti po ni se nu zai te po an ti mak ve ka ti tho aron ti a ka soi the chu om mya lo na a inu le anu te hian chang rual anyang engti ka embo ila nei hi alangai lawang mo ati ta mya mai angoi wang nuwa chu wang tak chuan iron hon vele kanin neyang aron ti nget ta chara megi a phok deu inu te nan rem tinang ati a an nei tur inilawa kanu pui tur zo kini aron ti le mya nial vak a so don lawa wangin ania lo ho photila kan soi changa tiro hei cho kan ei dona ati a anda tari Angeli le apa hanin entir po anron lo tling thokha ti ila doctor lekha mangin etnok safar damdoi anron la theya Angeli a safar dona a enga a safar kha chok dona ni ma se tumna tak tak ya ngai ve boka Angeli te ang malam clear thiam wak lo tan chuan a hodu viau mai the zanri ane khama a chauba ka arol deu chuma wangin khuma awatlu zal mai maya sangte nen anin bele char Zaurin anian chuan anin be regular ve viau to ani ome apu yapon message saron thona zaure man zu ina ching thlat maya anun ko har lutuk wangania ni jana ka valenga zomikha zaure ma shat lavin kan chimbu doi kwal vela amin chan ria vin ka sha nangman chan lo lak puila kenyen zaure ma kan lo be ve ang aron ti a megi du thu sam ka ani chi arenga zaure ma chu anucha ang tak taka ai na wangin chutia zu le sa atlan le tur chu angai ngam lo afa ti an la te boxi zomin ayai lo phot chuan mi soidan ti vel mai chu kher wak nga ya arwat lo dariat apel to ti in number ringot hian aron khola tu takni angmo ti in ala a hello megi mam puinu kania idamem aron ti chuan engtin emo a ngal pangai takin o ka cha e min lo khol ve te miala awati a o athian te a
I englawania Maggie kan boruak vel chu ilo siat vek to ka ringa. Cindy hi doktor te soi mangin hetia asiat na ron kir le dan anga anun aman lau chuan. Zoi in asiat na hi a lau tial don ni inan soya. Isiat angin mampuya hi apasal anga angai tlat mai chi. Kan han soi hawa chungkwa kan inrona. In nei tir mai hi kan ril rup ta dewani. Ma se ron shil siat lau chika nuam ka tilawa. Imi siat thiam kan ngai tak mewani aron tidap dapa. Maggie chuan harsa ti fe hian. Mampuyan enge asoi ve ati sapa. Ani pon poi atilawani mel aron ti chuan anging dot. Angoi tak daya wangin pipuye chuan ada tadaya. Maggie chuan chunglam amel ngat. Tlaya khan nget taka ala omthu ka asitsia. Tuna darkar tampo aliam main athutiam asut le amo. Malsom zwala number amit swaka a call ngal a switch off. A phone a switch off ve ngal maka. Ril rubuay zetin amukom ngal mai. Chunzom zel tur.